T2 akana de thum Khangwi no ak shun pi boy guya ami uk na su ami ngum vaya phika boy mang guya ami prin su ami ngai vaya phika big ni peng peng bi vaya ami pom te tu ge vaya phika a u phi ko poi pi vok ku ya thip oi une khang vana khana ami khik na tu vaya phika set khap guya Igesichinung ayanamik migrisu ru gaksi bet kong yaksi lam ha siguya mika une athu thu yang yak thu ai na la shisa tui shim naka amraya mikene akshek khala thum khang na guyung ming lulok mansi khang no phi na thui na use mimat lamot phi mat na mat thui na se pyomansi Sunte mihun boy pa kambu shino I thoka ani bola akhik nayamong nam hu gui si mumshak tenga hu hamon nam shik pyo gui si ak chaya nang tui ba sa gui ne ak chaya na dun ba sa gui si kambu shino amatamum sha anabet gui vaya mihun boy pa Yesu Christu tui lok si Junamong masu mikmigui kamu shia berkhok na kon đứng na ka mi gọc ne ang tơi shin na ming ngai u ya maya a kho mi kho na vaya phaya kak si shinang thu su be khit thu ya kak si kamu khi yum sia khang wi no nik sia bi lo ang tơi se ami bi lo vaya amim te na vaila nang no shin wi su thana ne nang sho vaya kang ya thuk si Zune shin omna guisu niksi bonga kakene khanguya mini gom tu vaya mdesia shin omna ga akaksi rugak ne shiksa na gui phika pakhwing ton sayin phika thum khon hoka su san na phika tung pre na phika khena Igesichinung sun guisu akholola a ema garsi. Phung tai vaya bixisu a hive na nam sum soi kona hlwata. Chinamoy khang guisu a matakat na matuve ne kat na bine lelat thuya mlungai om sia khang garsi. Keno Artemis bo tukhi bo Nanga katuilono, Nicopolis mangoya nalovaya thana, Igesichino koksik koyong, Chino mangoya ka kaya ka bouncy, Sangsimsia zenas la aboluong, a EP katuin kaya thanane, Duilama ananta duya. Mikrangwina pi, Gumte daksia kaka une. Amitung mang vai om vai hoka nixia bi lo gui ang tuya ami bi lo the baya ting thang usa keon atunga om sia khang nung no gai gong ne na om vaya thu nim kho sigi yum na kon ke mi na ye nak sigi phi gai gong ne om usa abkhong na su nami vanon atunga om sa amen